Idi karatati gatuthatu nako tukaina mbere kwa tukithaga rugono rwa kiamba muno muraithiri wa Meru TV rugono rwa muntu uyu kana mwekuru uyu ethiritwe akina mbere kwigua kithikana bake bathatu atari bangi bara bethiritwe bakina mbere kwa bakiringithanagua na mutino wa barabara. Karatati ni gatukana karatati ni ka tuthanthatu tukethira mantu makona siasa Ruto na Raila almedring with the reconstitution of IBC team claim opposition leader aga ndio na Raila na rais bethe tubakina mbere kwe bakiorotero biara no ntubakwenda kuthongira IEBC gatuthongire tundenia ngatheti no morithire tumenyi mbio yethiritwe gikirwa urito endeni ya karatati kana ndeni ya ngatheti ino karatati gatuiria gandeni ngatheti ino kariariria mantu makonenie bora kiria kia Indian Ocean kithetwe kina mbere kwa giki onekana kuringithia biashara na arantere cha Lamu Old Town na regurikana ati rwiro rwa iria ruthetwe kina mbere kwa rukeraga na ugu rukire ma biashara ithina mbere kwa weekenderiaga bwega. Karatati ni gatuiria karatati ni gatuthatu rugono rwangu kuiraga rugono rwa kiao rugono rwa kieba aratu kuona indi mwekuru uyu nti wethiritwe na bathatu bakina mbere kwa baikuira ndeni ya mutino wa barabara bonde untu bura ethiritwe kina mbere kwigua kionekana ya kuna kiao kinene akina mbere kwa gitaragiria mantu makona mutino uyu wa ntugo ya Jumambi ntugo ya Jumapili ririkana mwekuru ba ethiritwe kina mbere kwigua akithika nthakachi yake ithatu na kinya tuyuju wetu ake tuthatu na arendi ntigo yo ethiritwe kina mbere kwigua akithika mukuru wake na ana bake bathatu na amndani wake yauko akithina mbere kwa kibera bai ontu bobo ethiritwe bukina mbere kwa bukionekaga buri ontu bakuringithia nkoro bantu anene na arabu ethiritwe bukina mbere kwa bukiringithia kinyaturi bagontuku na ntere cha Kamiritho village na Lalimuru Kiambu County nyuma ya Muwanja bamuji umwe kuina mbere kwa bagikuyaga ndeni ya mutumo wa barabara ntu ya Jumapili antu Muwanja bonde kuina mbere kwa bagikuya ndeni ya mutino yo wa barabara ana bake bathatu ithe na kinyatu yuyu wetu ake tuthatu. Francis Muturi wa miaka 42 na kinya Muruagi na Peter Kirubi wa miaka 41 Njonji wa miaka 45 baadhi na mbere kwigwa baadhi na mbere kwigwa bakita utobobo wao ndeni ya mutino yo muthoku na nkuona kinya kari na ntobago ntuku bethe kithina mbere kwa bakebu mageria na kuina mbere kwigwa bakinenkanagera ya kupole chiago kiri mwekuru ntiwa uyu rwano rwakieba sana rwethiritwe kina mbere kwerukia andikagirwa ago bwana ndeni ya ngatheti no karatatini gatuthatu karatatini gatuna ni mantu makonena ciaca ciaca cia njara ara nkuona etariri tubura kuma 2013 kiri mautongore mamethiritwe mari agu bora ntongore chiethiritwe kina mbere kwigua ikiwatanaga njara na kina mbere kwa ikirutanagiria ngugi na gutigira ati bakonenkerwa kanyamu kanini ti kanyamu kanini gakawanja tutiga ta kanyamu kanini gutigira bakonenkerwa kanyamu kanene kuthongira ndeni ya thirikari. Ngaratati ni gatuna no ndatino chiethiritwe kina mbere kwa ikiandikagirwo muraithiri wa Meru TV ikithina mbere mwanga karatatini gatutano kumira u karatatini gatuthanthatu ndiona ni advert ya gaugo ruterwa mbere kindu terwa rungi nkona Ruto Raila meddling with IBC rebuilding ya nkona ntutaba Martha Karua bare ya gau Jean Wamaro akina Kalonzo Musyoka timu eno yondere abakina mbere kwebakianagiria mantu makonenie na bora President William Samoei Ruto na Raila Odinga bethe tubakina mbere kwegwa baki thungagira utarani bwa IEBC. I will not isolate you, Ruto assures Mount Kenya residents. Mutongoro wa mugongo President William Samoei Ruto nethiritwe akiambire ndiunga yake rugari rwa Kirimara na ara ndiunga eno ya kuma muthenya wa igoro yethiritwe kionekana kuina mbere kwigua ikithukagirwo na njira mwanya mwanya abare wantu bethiritwe bakina mbere kwigua bakiorotagiria kiara ndiunga eno bakiuga rais na ite na maurongo make watakawithira lakini mutongoro wa mugongo President William Samoei Ruto nethiritwe kina mbere kwigua kigawira
twirane na kwira karibaba Mount Kenya atithi na mbere kwigua kibatigaga atithi na mbere kwa kibengagira ome ndeni ya thirikari yake murithiri wa Meru TV na kirikano ikagitani karathi twake ya kuliunga kwa Gachagua ni kwogu mantu ma thiite na mbere kwa makithukaga tu na njira wenu njira mwanya vetting of the nominee for appointment to the office of the deputy governor Meru County ndio na kuringana na article 196 ya katiba yetu ya Kenya section 8 kachunji kemwe County Government Act 2012 na standing order number 46.3 County Assembly ya Meru nethiritwe kinambere kwekinenekanagira notice ya kone nethiritwe kinambere kwekinenekanagira ntumiri kiri mwingi ati urawithiritwe kinambere kwigua agitarwa Miss Linda Gakikiome akainambere kwigua akivetawa na arandeni yambi na arandeni ya bunge ya county eno ya Meru. On Monday 7th April 2025 the approving hearing of the nominee will be conducted in the assembly chamber within the county assembly presiding committee 10 a.m. ntariki mugwanja Jumatatu irio Linda Kiome kainambira kwigua kigitiro bura akivetwa. The submission should be by a way of sworn affidavit have been delivered in the office of the clerk of the assembly in sealed envelope on before Friday 4th April 2025 kana rietweno kinyarithia na mbere kwa rikene kana girwa kiri clerk wa county assembly eno ya Meru mbere ya thaa 10 cia thaa ntuo ya juma iria ndeto inu ciandikiritwa guo uma okaina mbere kwa gicho na karatiga kendaga ni aki Trumps to remember ino ni matatu advert tutureaga oranga thetino okaina mbere kwa guo kibonagira ndeto. Kenyan officers in Haiti suffers more casualties in gang attack abitha baraba na arantereche Haiti bathiite na mbere kwigua bakiri kanaga na magumu kagitani karabethe tubari ndoani ciao kumania na kuithukirwa ni ikundi na guogu bari ndoani karatati ya 10 kena thatu karatati ya 11 kararire mantu makonene na ugima bwa mwiri murithire wa Meru TV. Karatati ya 12 ni mantu ma opinions imo mariaga na kinya karatati ya 13 ni mantu ma opinions you must be tamed Gen Z's bicha katuni riaga ugo nkona mulu komena yake you must be tamed walira nkona ogeto ndigi kigeragia kwiruta tindigi waya kigeragia ebogete rugwaya lakini rugwaya rwarenda kuruirira ra mwankini na mwanki uyu ni Gen Z nuwa kwenda gutonga na urugo mwanki uyu na itakaka thandrwa ndikomenya nata lakini mbicha ya cartoon bara bendete mbicha ya cartoon murithiro Meru TV mbicha cartoon ire agugu okaina mbere kwigua miraithagiria okaina mbere kwokona letters kana barua chithi nambe kuikiandikaga iria karatati ni ya 15 murithiro wa Meru TV agao ni mantu ma motoring mo mandikire twa marindeni ngathitino mantu makoneni na parenting bado marindeni ya ngathiti eno murithiria karatati ni gatugana karatati ni waka my late wife left me nothing can I challenge I will kwina mtu murume yako mwakuru wake ora mutigira thia namba kwa kimutigira gintu gutekyo iria kuria na batiri kwigua agi challenge will eno ya mwakuru wake karatati ni gatugana karatati ni gatuna bado ni mantu makonenie na family 6 reasons why men never cheated on baba yao kwina itumi bithandatu birabithe maga antu arume batikaina mbere kwigua bagi cheat kiri antu barabathia na mbere kwigua bakibenjaga ndeto iri agau Itching a lift down to Tahita Hills, the back of the rally pick up, ngono ireche tene iri agau murithiria oina mbere kwa ngathiti no kona
Ndero chima county bado iri ndeni ngatheti ino na kinyacho chi nenkeretwe kanya nene okaina mbere kokeo na ndeto ino ndero chi kimanthe guru Donald Trump's options in quest for third term. Yep, okaona ndeto ino chi Donald Trump agaugu karatatini waka kana ngatheti-ini wena ndero chi biashara bado iri woko wao magaruka wagora ngatheti wachiona kumira winde cha michetho ire karatati-ini ya kana mwisho wataka wethire tu bora kwethagirwa gukarakari ndeni ya ngatheti ino baba tutigite of course kinyachio ndeto chiao iri karatati-ini yaka na muthia buru ukithira ndeto chi michetho ni ndeto chi michetho ijujuketie kanya kamuthia ndeni ya ngatheti ino ngatheti ya The Standard niyo iri agao lying president kiongo kinene kinenkeretu ngatheti ino karatati-ini gatwire parliament went big after court rules directives on e-citizen illegal ndeto cha e-citizen acheri barire kana ibethirite wakinambere kwa bakigunikaga bantu anene nyuma ya koti kwinambere kwegwa kiatha na amantu makona e-citizen etari mubango omwega Parliament can now breathe a sigh of relief after the High Court allowed flexibility on fees payment. The government yesterday suffered a major blow after the High Court ruled that the directives requiring Parliament to pay school fees through the e-citizen platform is unconstitutional and illegal. Taratara wa chiari gutuika bakaria bichi gukurukira e-citizen no thirito kinambere kokira wa onto burende bo thirito bokionekana buri onto bo Kenya chiari bange bakinambere kwa baikanagira na koti ethiete nambere kwekiuga onto bobu kenyume na sheria ikinyume na watho muchienda bateri kwa kiria bichi na njira yonthe ira ari neo twankinya tumire e-citizen Karatati-ini gatu thatu court reject 5 million plea for accident related impotence. The Court of Appeal has rejected a man's plea for 5 million in compensation for his inability to engage in intimacy and enjoy spouse affection following a road accident. The Court of Appeal judges numerously ruled that such compensation could only be awarded to a married person. Justice Abdi Ali Arodi, Agri Mushele, and John Jodunga upheld earlier ruling by Justice Anyare Emuko, who in 2014 determined that a person unable to fulfill their marital duties could be compensated for the loss of bodily function, but not for the loss of conjugal right. Instead, the judges ruled that a global award of 5 million for all injuries in clouding his inability to maintain normal function and the physiological trauma he suffered was unfair. Kwina mtu murume areaga a Court of Appeal judges ruled such a compensation could only be awarded to a married person. A man had moved to court seeking compensation for his inability to engage in intimacy and enjoy spousal affection following a road accident. Kwina mtu murume areaga ethiritwe akithi kotini na akenda kupewa milioni 5 nundu bogutwika atiumba ngugiche gitandani atiumba gukunda na kabaki nuntu bwambi nuntu nathie na mbere kwa gikona na mutino wa barabara nuntu bora bwethire tubukina mbere kwa bukira wani agambithania bakiuga ati nuntu bobo bomba kuonekana kiri muntura ogurene na muno nkuruki kuringana agambithania baba bethire tubukina mbere kwa bakarira bakiuga chiringino milioni 5 thia na mbere kwa kinikana gati cie gutigira ati nuntu otikomba ochethe ni gutigira at least no kuba kwimenyera mantu maganona kwina mantu Kenya era wa dunia ina mambo scammed and trapped in Myanmar's that digital cams the daring escape. It has been nearly a month since James Amunga vanded the jaws of death in trouble Nyamina, some 6,000 kilometers from home. Settling down after such oaring remains a challenge. In the first part, we detailed how rogue recruitment
Operators operate with impunity while the government turns a bad eye, exposing Amunga and country's other youth to grave danger. In the second part, Francis Otumwa delves deeper into the snare of death. Yeah? Nkwari tubura kwithiritwo kinambere kwe ukionekana ana kuura na mantu mangi tamara indi na bamwe kuura na batono burukinya miri ya tainambere kwegwa ikionekanaga. Secret filming reveals the tactics of UK immigration fraudster and job scam. Yeah, achethi bamwe ba filamu achethi ba witho ba filamu bethe bakinambere kwa bakion buragabura UK yethe kinambere kwa gitumira mbinu chia kuthamia antu na muno nkuruki scam kiri mantu mangugi. Ruto not one is about nurturing Nyoro. Yeah. Karatati ngatuthantha tunarang kuona ende kiumbuka ati President William Ruto na kurongwa atithiritwe na guma kiri kuga ati na kunacha Ndindi Nyoro mujumbura wa naranda cha kiharu kulingana mantu mama yetu makinambere kwa makionekana gagu mutu ne thiritwe kinambere kwigwa ki handover claims military in charge thiritwe kinambere kwa kinenkanagĩria ubishi ino yake karatatini kama wanja karatatini ga tunana thiritwe kinambere kwa kiandikagara MP summon Kenya Railways boss of retirees deals. Yeah, jumbe thiritwe kinambere kwigwa bagi summon railway bosses of retirees deals. Kwena ngori mbingi muraithirwa Meru TV irinde ni ngatheti ino kwa gubwa kurutha ikumagaruka ukainambere kwigwa kiguraga ngatheti ino na ukainambere kwigwa kionaga imbi yoyongwa yethiritwe kinambere kwigikagirwa urito ndeni ya ngatheti ino chonde ni ukawethera nani bambitwane families wa Kimathi utikathi kurayengo chokera kengo tuinambere kwa tukimenyaga mugongo uthiete ata. Good morning.